Shubor nakaslem jong udongsan hima. Urang ba ka kursun uba IL sun. Ulong ba ka jingslam man pendap ya ka postmortem ya ka piban kentiu sun kadai namar kiyo jingtib ba ki bahi usun rang kinom le postmortem hendai hadirin bala pentikna nagi pulet la pentip baya ka postmortem haple baru arngut. Kom tau ba IL sun ringkat kirang ba kur kila syak ban le postmortem bat ko ngu ya ka jing betak ki pulen kom ba kila IT na du pasdang bagi ja na ye. Hadirin baladap yang postmortem nara yang kemet ke basa jong kapiban kentiu sun syaka jaka thang keseng khasi marbisu. Piwang bun man fun man plaj no man postmortem kemetang i postmortem no nak kata kata kalong kumi mesti bang bagi kuah pelajak kalong ni lada file ya ikan thai de file lang isilbang kata kandan ga karjer ho biang de kalong nong ba kanom no siliang dari file tang ikan thai film pelaj isilbang kata kalong no siliang kata dari bang isios no mana dari mana bang langsung tu sya ni pulet bagi orang bahab de lang tingi ruman si naga liang kayi he ilo ang baik mat ya sakmat ya gitu ba gide bande kulit mar na do kesini kong ba ngila IT kum kayi ro ngila IT kulit kenang ba kandam ke G3 to ba bajan man kulit tingi ngil ang to mat ya sakmat kita ka jile dan ikam wa syu kata ban the exception balik aslam adu man san kata bang ngam tip syu nomor na kaliang juga baki hapan le gitu inquest syu mana ban penyo ka kan laya dap ke inquest dia hadu wakila complete ya tu ki doktor kesala ban ka ki doktor kim ma ban dia ga terus mata kan inquest tu ke jingwan joki ke marbule ke ini di contain ni tikiwan ga women swing juga polisi nang ba ngam tip ke bakilap kita kata ke sewan report ban ga report de postmortem de sewan hadin dia mentang mak men ogi nang ni pira bedarek sya ngira be jaga tham tham kan yang berkompetensi